laliswa mingro pui fakinom ro se Aizol College an online ilal rea Mizo department a senior lecturer hian vai khat chu class la tur kha aron suak ma vut maya class la mong lo khan pure nga tinge ibala zo ma ve ti a ka subject ka soi tur kha a thalu tu ka class a kalan jam sia ka uya ka soi du lo karon suak dai ankal tamuna soya ka ti ya bena ka tu soi tur hi khilaya khom pui kalte be se kati khom me a local bu mana ma sengin thalai din tama kapur thalai te ne la soi don thalai te ne la yan thu ka soi du ni a he ho chu tian kan tin nik nik a kan liam mai do na thalai te kho ve la tur tan yan với na thu boi mo lu tu ka thin lu khat ka thin lu chu san ngai lo re re chu ka soi don toi te nia chu korin thon ni bung som pan khat sang ni kha pasal pakhat ka hual cheu ti kha pasal pakhat ka soi don a poi mo nia kan dok tin nia kan dok tin poi mo pentecost ko hanin nga na to pani pasal pakhat ka hual cheu krista chu ti hi pasal pakhat ka soi don hallelujah lalpa fakinom ro se ti chuanin he thu soi vakain marina zai kan e tanga toi te ka soi ka soi zo khanin lal dang reng kan nei lo Nazareth Iswa so lo juti ka sa se ka sermon hi ati anem he don ni chu lo in bo se the chuan tha anga to te ka se nga ter ko marinan ne lal dang reng kan nei lo Nazareth Iswa so lo chu hallelujah ne na kan sai kha ka thin luwa kha so kan du ne na la Nazareth Iswa chau lo chu lao dang kan nei lo ti ne na ni hallelujah chu kan ne na ni ya thil dang hi kan mang thiang lo ra reng thil dang in ne na kan nei ve lo lao dang reng kan nei lo Nazareth Iswa chau lo chu kan ti hian kho ve li kan ne mai ni aro pui chung da chu ka tin wan au mani le se sok ang ka ti zo ma do na nya amang chu thalai te hi in poi mo lu tu ka tu se ta nian in theng hil turani lo hei ba khi tham dang in tham the lawang in thi ma chu hemi ka thu se tu hi in tham na turani zo te hi tu na chuan in hei kum sang hi lompel ta sang hi som ni lali swa local don to zo te hi ngia wi ti me mar tang khan Africa po ngia u thawin tia bu ti vero ti ba la ang yau lo thei lo zo wangin pentecost bi te hian lao dang ren kan nei lo Nazareth Iswa so lo chu ti ba ki nhiều nó thằng ram nó thằng kan nei lo chu kan ne na ni lalpa fakinom ro se ayo kan chia range le kan chia range ko han ho korin khuami te ne na kir ko polan le kha ulu takina thona athon kha angai pui mo me ma kan chia te ang kir ko pola le kha thon hi korin thon ni bung som le pakhat sang ni kha kan hiat UPC nga na marina ne na la kan sak na kha ni lal dang reng kan nei lo Nazareth Iswa cholo chu pasal pakhat chiarange Kristan he na chuan nula thiang hi manga ka pek the na tur chewin pasal pakhat ka hual si chewa pasal pakhat kan Bible hian pasal pakhat chi asoi pane soi ngai lo prim ani he ta rom le khathon kan chiar chuan polan romi ten la le khan thon ta sat maya athon na chon ken zia ka rombunga khan chang somle palia adam chulo local tur nen te khina ne da te khina tia ma seng te khin tin je lo adam chu he is
of him that was to come, the figure that was to come, figure atina siya ka, and is of him the figure that was to come. Local to Iswa Krista figure ni iti. Hola tuan. Tu tini si tuan Adam masaka figure. Lali Iswa Krista figure. Local to figure ni iti. Adam akan nupui pakatan niya. Evi kan pasal pakatan niya boka. Hola tuan fasibong niya kan pasal pakat. Tanah ni nom turun dia, anu puisu. Apa pasal pasal tengkat ya? Masang kecuan Krista le koran jungsang tu sebenarnya kangai atia kakak Asia adik aletik lo nasa. But I speak concerning about the church and the Christ. Kecuan Iswa Krista le koran cancin kasoi ati. Asoi nanya kangai tinen jaga jauh tu macam. Jadi lecuan ada maka local to figure ni si cuan adaman nupui pakatane haleluya lalpa fakinom rose cumi le bungsom baru sang som parian mathai sia kain tumun sia pasal nupui pakat cau asoi bok ani ke kan jahin me sia vekan ya lali swa cuan anupui tur kan ya ko ran pakat sia soi upon this rock I shall build my church. Koran pakatsia lali suana say. Adaman nupui pakatsa wane. Kichuan pasal pakatsa ni rutia. Ola suan kahual suatia Krista ka. Adamat tetu lali sua figuran ni si cuan evi kan pasal pakatan ni tu. Bungu syariah kan zona jaga kan. Pasal pangai ni to, tu nami hicu i pasal aniloti. Makanya pasal pangai ni to, tu na apangana ka apasal alanilo. So bang tuan pola tuan pasal pakat cau kahual cewani intana Krista cuti. Lali sekan pasal tu rani. Amau tekan ni menon ni dona ni. Kan patian tua yang engai poi mau ber tinan zo talali suha. Heta hian nge poi mo beranti chuan Exodus busom ni khan sang thuma khan keima lo chu pathian dang nei su Deuteronomy khan bunga khan kha chi kha keima lo chu pathian dang nei su sang som pa tum aron ti le chi an chowang khan lali chu han apoi mo ber chu pasal pakhat chau keima lo chu pathian dang nei su lalpa chu pakhat chau ni awangin itin lung jong jong ni tharau jong ichak na jong imangai turani ti hi atata jon ichenom te po atini ti chuan Israel te kha pasal pakhat chau heta hianin Isaiah bungsom ngale palia khan nangma siam tu chu i pasal ani sipai ho telal pa chu nangma siam tu chu i pasal chu ani sipai ho telal pa chu atia chuwang chuanin Israel te kha pakhat chau nei turin tian nia ma sein allo ler thina Jehovah ni lo kha pathian dang mo pathian te jebus pathian te asteroid te dikhan allo bes thina ma sein lal pa chuanin nang ma siam tu chui pasalani bungsom nga pali changa khan sai le khaboy kan muwa keima lo chu pathian dang ne su pasal dang ne oi lo bani amaro chon lo le ra Jehovah ni lo lo bia khan so Ezekiel abung som baruk chang som thung palia khan mi hurnu hurdang dai nu mani pasal te kham khop lo atita chat me hei dang dai na chuni Jehovah ni lo pathian dang ne ya pathian pakhat ba khi an bengai lo him lo pa fakinom ro se so bang Jehovah lo dia khan mi hurnu hurdang dai mani pasal kham khop lo mi ler khatahan mi hurnu ti kha voi serin sia gani sumle Ezekiel abung somle parwa khan abang chu Jehovah ni lo pathian dang pasal dang lo me nei khan
mi hurnu hurdang dainu ati mia mai ni pastor sai nu na kha ati zan khan lom tenen kan van lumen vea dar som pania khan mien tam ro pui mai sia milaran nya notice india upc pathian tu khan ve me pusa nu ra te tuna den thing tlang tam tak king kan veng lam te kho saklama phechon pastor sai nu ran ti chuanin an tap ti mai ne nu tun malami kanu te po kan nya satuan sai nu na anti male pusa nu nan thi kha mi ro pui ni boka mi han tam kher tir ko lom te ne alu kan va men ve sinot mi ro pui zong zong ke tipi kot zong zong khat ve ka dar so pania khan le pastor sai nu nei thu thung rum ra in ka vui don ka tia kan soi chon ri hak pastor sai nu na chung chan soi tur tam ta ka nei lo pastor hurran lo hi ka soi don kan tia pastor sai nu nen Isu Krista chau abia pasal dangan nei lo Coba chon thu thung ra khan Israel te khan jewan lo pathian dangan dia khan mi hurnu ui renu mani pasal te du khoblo ti na haw pa coba ini Israel te khan jewa chau an nei turani pasala pathian pakhat chau an dia ten pola chuan thu thung thara chuan korin mi te na pasal pakhat chau ko huwa chu Krista Isu kha ati boka coba ngin Isu ni lo pathian nang betu te hi pastor hur upahuran ni bu kon dia la hen pastor huran no man Isu ni lo bia upahuran no man thalai khoi tu mi huran no man Isu do pathian dang dia an thu hak lom te nan chuan kanan ho tur chu ko ta han min lo bor boy ne samaya thalai ho le nu purin te din to chon ari hak zel thomar om hak zel atu ka vuina te kan vakala min lo chi bai loi pola chuan pasal pakhat chau ko hwal sak che u chu ta chuan thiang lim tai ka peng chu ti kan pathian thua chuan keima lo chu pathian dang nei su tia poimo ber ani zawangin thung la khan jeho chawan bia jehovan ni lo pathian dang biak te chuan asken an biak thel chuan pathian pakhat ai thong biak chuan mi hur dang dai ati het mai thung thara po Isu Krista chau hi kan pasalania alo kal don kahun ne le huna chuan rongbo tuanom lawa e kan secretary min pek e chuan beram no nu puine hun to ti ka sayang bina ka sermon chun zoma chowangin la Isu Krista kan pasal local domon ama chau chu kan pathian ani lalpan thu kan jatan mal som ro se tirko marinan laldang reng kan nei lo nazareti Isu chalo chu hallelujah la kan sa laldang kan nei lo Isu chau kan tien khobe hi kan bo ketani kan nuaya anu kan kunhal ve kan chu kan ne na ni e
Amen.